Kajing IT ke sorkar jelas bagi NGO ban penyat yang khat santli ki subcenter Riboy District kalau penlongai ke hinyo trap Integrated Territorial Organization ke Hito Riboy District ban lej kendu yo District Medical and Health Officer ke district ha ka arpnyo trek yo yong arjar pulai kenang ban yo jing pensai halor ke niga rukom penyat ye ki jaka ai jing sumar haba kran sikilat pathai kubor hedin ke jingwan ni kendu yo DMHO usamla ai bor lang nong rum unong ilam keseng ulai thu ban kaliang keseng ki kerpat ke sorkar bahaswa kanu bekin le kidi ban pensai shwa yo patba la ban kdo bah ka arpno trek yo yong arjar pulai na kaliang kinoi lam snong ke snong rai tong ru kila pen pa ke jing persha halor ke jing IT no ke sorkar ya ka sub center sha ka NGO ki khat santli ki sub center ki ba ka sorkar kala IT ban penyat no dagi NGO ki long ka that rang sub center ke tursu sub center ke sokpo sub center ke sonidan sub center ke omshaken sub center ke piling kata sub center ke Amjong Sub Center, ke Kiling Sub Center, ke Tasku Sub Center, ke Redam Kulai Sub Center, ke Maulang Sub Center, ke Sok Pria Sub Center, ke Mau Besen Sub Center, ke Raitong Sub Center, buat ke Mau Tari Sub Center. Jingwan jingin nagleng jongka seng Hito Riboy District, jingwan jingendo jingi yau di MHO jongka Riboy District, halor ka jing IT jongka kani ke sorkar jingi sakahan, kan jingendo jongi i kelong ba kila IT no ya kitiki khasan teli ki sab sultan sakihan tenolor haror kini ngi nagleng jong seng long i kerpan ba swa baknu kinu bakin le di sa da le pensai swa si ba rai mentang long ngi dan hapeng jing long kumno kita khasan teli ki caka so sakahan ten nagleng jong seng ni subnya mo ba suap lek lu hari mentang layo melapan ya ka MOU na di bejo di IT yang ni tak ba kisah penyak ya MOU halor ni ke IT ya ke sarkar syarahan ini sepek bagi senang bakai la syai ni sejang yang dari state committee ini seperkat kembali ba bang lapan man sepesai sepi ba panisa ai biang ni ke pesai sepi ba kata yo bang coba mentang nagleng di jo ka dekat santali jadi gini ngi julak besien ni nagleng jo keseng om tangnya kene kecing kan IT ya sok suntai sekarang lagi pun teli di kam ke sorkari tangi lah betul pahi cuma bikin IT kelale cuma kami bakin baju TBR ya tenang sekhmat terpan ke sorkar lane kino di departmen cuma bikin le di depan tip dari aja percaya cuma sepai ba ha yang nang hon dong nang dong hari ke bom ne ngin pe ke MOU kalau ke MOU ga kho nusa saya pasifik pe ba yang mentah yang perlawan nang kabang padi boleh kita MOU kan kejing iklan jungi padi MHO hi mentang singi kolong ba ai kita ni kolong ga jimutoi ha nomor ba kan kujing iklan tungkam tungjam ro kolong ki nagaliang joghan kala sim mentep kat bala hi bideki lokal ni kitrai muncul senang to kita kita ngin sasiam ga kun MOU hano ka nongring ki kita kia sanya ka MOU ngin nagaliang jog sengi misal ya kita pun ka ngin nak ka yo kun